Достар, аттан түссем да, эгерден түшпейм дегендей, трактан түссем дагы таксиге же башка отуруп пикапка чыктым. Дейин деп тамашалайын деп атам силерди. Бул 550 пикап экен. Мен да буюрса жакында пикапка чыгам кайра. Бул 550, биз 350 күнүнө чыгабыз. Тамаша. Кутман таң барыңыздарга. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, урматтуу достор менен катталуучуларым. Тынчсыздарбы, амансыздарбы? Азыркы бүгүнкү алып кете турган жүгүбүз мына ветрогенераторду мындай бир шайманын алып кетет экенбиз. Сүрөтүнөн көрдүм. Стоянкасы бар экен, ушул жака келип токтодум. Мында турам. Анан бүгүн Дакотадан Вест Вирджинияга кетебиз. Бираз күн болуп турат, ала булут болуп. Biz hazır mı? İçine girip çıkalım. Nalcırda ofisi olsa gerek. Stayankasına girdim. Necikte bir et hazır görüyoruz. Bu yer şu restavrasyon kılgan yer ekan da mınday. Buzuk demirler durat şunday. Bir generator bu. Süratli mına okşağın göründü de. Şunday jükte West Virginia'ya getiriyoruz. Bir de tabi 1200 mile'a getiriyoruz. South Dakota'dan. Biz girip çıkalım. Eğerden anda samolyot koşuyor cana ветрогенераторлар бар ма? Ошо ветрогенераторлардын шайманы. Азыр кирсем, мыяктагы эшик жабык экен. Айлан бул жагына келдим. 6-чы воротага аркасы менен айдап киресиң де. Шуну ойлодум эле, мен парковка кылып атканда түз эле коюп койбой, буруп туруп парковка кылып. Мынын ичинде аябай чоң генераторлар бар экен. Bunun içinde şularda tartıp görmüşük hareket kılam. Ayda arka güneyin hazırına açat. Arkası menen eşiktin ozuna gelip turam. Açpaydı atko. Assa arkası menen aydap gireyin dedim ele. Hazır açabız degenden beri yarım saat öttü. Жақынырақ келе қалсам, бір үйған ешіктесем бір иттен деп жүрбесін. Kıskasına gelip takılattım, men jantama kütüp turam desem, mana eşikti açtı, arka kaydap girdim, arka kaydap bismillah. Oşoğun çoğun eкен da. Oşoğun çoğun. Kayсы bir eşikten bilmeyin, mınday çoğun bu. Toltur eken. Mınalarda alışım gerek azır. Mınalı jaka çıkarışım gerek. Mınday çoğun. Mınalı sarı kran jılat. Oşo men kötörüp жүктөйт. Mınalar biresini жүктөп берет şey. Bir yerde restavrasiya kılgan jer eken da. Kıskası şunday. Походу, мынау окшойт. Мынау окшойт походу. Ушундай да очат. Керек кезде алып келет чыгамыз. Ошол окшойт да. Кутман таңдагы бир жолу сиздер менен карейкежи. Амансыздарбы, жоголуп кеттимби? Көрүнбөй. Ошол мен көргөзгөн жанагы жүк ошол экен, ошону алып келет азыр. Мынау сары кран 40 tonna götürüp 40 tonnaga чейин götürüp sarı krан. Ошону алып келип жүктөсө, андан байланыштан айдайбыз. South Dakota'dan Virginia'ga 1200 mila. Ошого 5200 калдым. Кудай буйрса, Кудайга шүгүр. Бүгүн 2-чү күн, 4-чү күн жеткиребиз. 4-чү күндөн 5-чү күнгө да жүк алабыз. Биздин каналдан подписка кылып туруңар, достор. Көп подписка болуп кетип атат. Мен билип атам, видео баймой чыкпай атат. Ошончо да поддержкадан берип да сиздерден сурайынчы. Алып келет. Чүктөн атат 35 паунд. Бул деген где-то 20 тоннага жакыныраак болуп калат. Мына жерге коебуз ортого. Мыналарды албай эле коет экенбиз, значит. Бирөө эле экен, ушул экен. Мына алып келди, азыр койгон атабыз буюрса. Күндөрү качан? Yes. Мына жерге чейин алып. Karalak 40 tonna götürüp mınau. Bu жерде жазылып турат. 40 tonna дейт. Мына жүктөп алдык. Азыр таразаны карадым. Таразаны карасам вообще сон болду. Ортого койдурдум. Даже жылдырыштын кереги жок. Алдында тарптарды алыштын кереги жок. Болду, чечип атат. Бираздан ачты. Biraz açtı. Aldı arkasından 4 жерден мына алып чейин тарттым. Жүрчү. Ана жерден мына узун кыйталыш 4 жерден. Üstüne töшөнчүлөр жаптым. Bir азыр тарып жаап коюн.
Арқасын крес қылып тарттым дейқачы. Крес қылып тарттым. Тарт жапқан адам бұл жыртылып қалған жерлеріне скотч жаптап атады. Тартты жауаздаған айдайыз. Ашы іші ысып кетті. Еш қылғанға. Бұлардағы шаштырып қалды. Болдың бұ давай кетесің бі кетесің деп мынанда қылып тартып. Үстінен екі страпмен тартып қойдым. Мына алшы. Екі жерінен страпмен тартып қойдым. Мына алшы арқаларын өт резинамен, төрт чайымен тартып екі страпмен ешікті ашып атады. Арқасы бош. Арқа жағында бір көргөз қойын. Қаралы айғай чоң. Пачымиктерді алмаштырады екен бұл жерде. Майлап. Мында қылдым да. Үстіне төшеншілер жауып. Қысқасы. Шынар достар. Алдым болса онда алып жаптым. Кішіне жетпей қалдым. Оқшыған жерлер ашылып қалды. Білінмейттілі. Өзінің ділі. Жаңағы тарпы бар екен. Жаппай қойсың ділі болады екен. Просто бұл оверсайз болып қалды. Чоңжық болып қалды. Бұға мен пермит алышым керек болады. Мен пермит алғайлайды елейіндім. Пермитке да $400 кетеді. Пермиттеген ұлсат қағас қайсы жолдары мен айдаш керекімді чоң жүктерді. Бұл болса ешқандай әлі биіктігі жақшылай. Болғаны чекесіне кішінелі шығып тұрған үшін айды ересі. Бұл да Алладан да рисктен бұл да. Кеттік, бісміллә. Жаңылы шығып тоқтадым. Азы сүретке тартып таштап қойышым керек диспетчерге. Ана жерін қарсыңар. Тешікті қарсыңар. Қадым кедейлі тешік. Азыр менде неме бар, скотч бар, жаңағында қармай тұрған. Ошаны қырқып чаттап қойым. Еге достар. Арқасын нанша бош. Яғына жүк албайыз, шу жағынан да шүгір. Бұны әртіраз жеткіріп, башқа жүк алышымыз керек. Мынауға пермит деген айтыдан да ұрсат қағаз, жаңа ұрсат берген жолдармен ғана айдаш керек болды. Бұлына білінбейді деле да. Кетчіне өзіне борттан шықпаш керек та. Бұл борттан 2 сантиметр. Аны алып алғаннан кейін әрбір вестейшінге кіріш керек. Біз болса, жаңа байпас бергенде кірмей кете бересіз. Оша достар, кеттім бұйырса. Күндегі опендекке шығатылым деп компания іздеп жатса, анда біздің компанияның сұнштан келіңіздер опендекте чоғыштайыз. Бисмилла деп жолға шықтық, құда қаласам мынаке. 1176 миль екен. Ал деген сөз 1900 километрдей болып қалады примерно. Ошоға $5200 қалдық. Бұл как оверсайз де берді бізге. Оверсайз үшін пермит алыш керек. Біз пермит албайбыз дағы. Рисковать ет айда беребиз. Кече бір видео көріп қалдым. Пермити бар. Пермит ошо уруксат. Мына көчөмен айдайсың дейді. Ошо көчөмен айдайсың. Мына жерден бурулуп чыгасындағы ремонт болып жатқан жерде объезд қылып мына көчөмен айдайсың да бүт жазып береді, ошомен ғана айдайсың да. Анан вейстейшндерге мынанда бізде припас тұрады. Ошо припас жанат кир же кирбеден қызыл жашыл. Ошол жанса жанбаса киришин керек та, пермитин көргөзүшүң керек болот. Машина келеді мына жакта күтүп туралы. Анан пермитин көргөзүшүң керек болот. А мен болсо андай албай эле айдай берейин деп атам. Пикап турат экен. Баллон ташый турган экен, грузовой. Бартовой екен да. Ошондой достар, ошого бардыгы Алладан. Жакшылык, жамандык. Пермити бар болсо деле, кече бир видео көрүп калып өтпөймү? Пермити бар, келип ана мына көчө менен келиш керек экен эле, например, ал наркы көчө менен келип алды. Жетип калганда 1 километр, 1 майл калганда, аркасына полицейскилер келип кармап турдагы, анан пермитин текшерсе, бул көчөдөн эмес, наркы көчө менен келиш керек. Ушундай. Анан $11,200 штраф салды. $11,200 елестеткілер. Ормай. Biri 5,500, biri 5,200. Eneme 6,000. Düşünay opsun 11,200 деп geçe көргөздү. Ошого пермитин болсо деле салам десе салат. Өткөндө мен жок жерден $1,400 төлөп калдым го штраф. Ошондой достор, эми азыр мына жерде жакын жерде, мына жерде жолдун боюнда эле неме бар, Лаус деген тракстап бар, ошол жерге барып бети колду жууп дегенде кийим которуп сөйдөгөндө азыр өлө терледик, ичинде ачык ысып кеттим деп кой. Ачык ысып кеттим. Ушуп кеттим. Анан эмне кылалы? Жуунуп кийимдер которолду, айдайлы кудай кааласа. Ошо достор, биздин каналдан алыстабастан биз менен болуп иншалла сиздерге жолдо кетип атканда кандай жүргөндө мындай сплошной төбөлөп кеттиң, анан кийин боло береби дегендерди жаза бересиң. Бир силерге Кыргызстан же Россия эмес. Кыргызстан менен Россияда адамдын канын сурат мыйзам дегенчи. Болду болбоду сплошнойду басып кеттиң деп деле ала берет.
төбелеп кеттің деп треугольникке шығып кеттің, берде полицейскилердің көзінше бұрыласың. Бұлар адамның қанын сорбойды, бұлар ақша албайды, бұлар водительдер тұра түшінеді. Даже келе жатқан болса өздері тоқтап тұрады, бұрыла албай жатқанын көріп тұрып, машиналарды тоқтатып жардам беріп қояды. Мен бұл жақта мақтаған жерім жоқ, болған деле айтып жатамын. Ошоны жаза бересің, расплашной төбелеп кеттің, анан кейін правиланы карабайсыңбы деп, как будто өзүңөр карабай дегендей эле үйрөтүп каласыңар да. Бuyakta андай эмес. Сплошной деле кесип айдай бересиң. Баягы уруксат бар жерлерде ушундай бурулуш керек болгон жерлерде знак турган болсо, мисалы үчүн да, мына жака оңго неме поворот запрещен. Бирок мына жерге сен грузуңду алып киришиң керек. Бурула бересиң, себеби дегенде баягы доставка боло турган жака мүмкүн. Ушундай достор. Жаңа эле душтан чыктым, анан кофе алып алайын деп атам. Мына бир бутылка кофе $3.79 да, бир бутылкасы. Анан экөөнү алсаң $6. Эко $6. А мына жака келди, например, энергетик ала турган болсоң дагы $3.60 59. Эко 6,5. Үчөө экен. Мына эко $6, үчөөнү алсаң 6,5. Же болбосо мына жерде мындай деп турат. Азыр 3 кола. 1 кола $3. Экөөнү алсаң бирөө бекер. Ана 2 buy 1 get дейт. Бирөөнү экөөнү сатып ал, бирөөнү бекер ал. Ушундай. Өткөндө мындай турбада жүктөп келгем го. Алдына тартып жабасың да. Буга жаппап тур неге деп. Мындай бусиктерди көргөндө тонированный жиптерди көргөндө чочуп кала турган болуп сөйдөндөй. Ушундай менен келип алатат да. Мына парковкага койдум. Парковкасы бекер, лавстык. Анда оюлуп кетти. Парковкага койдум, душка кирип чыктым. Душты кылдым, азыр эми айдайбыз буюрса. Бисмилла деп жаңы эле трассага кошулдум. Азыркы мен токтогон лабыз трассанын боюнда эле. Чыгып эле трассага кошулдум, Кудай буюрса кеттик. Эми бул Саус Дакота, Норс Дакота, Вайоминг булар мында тоо, жайлоо да. Бул жакта жаңы эле тартканга үспөтүп калбай калдым. Жаңы эле трассага кошулуп атсам, жолдун чекесинде жана немелерди багат экен. Бизондорду багат экен. Тарта албай калдым. Бул жакта ушундай жаныбарлар көп, жана лама, бизон, эликтин түрлөрү толтура. Жолдун боюнда жылкыларды багышат, кадимгидей эле айыл да бул жак. Бул жакта тракстоптор кенен, движение аз. Мен жакшы көрүп каттаган штаттарда, Саус Дакота, Норс Дакота, Монтана, ушул жактарга көп келем. Бул жактарда кышында аябай суук болот, аябай шамал болот. 90-хайвейде основной аябай шамал болот. 90-да жолдун боюнда рестерияга токтодум, бир сыйра чекин кылып коеюн, бир сыйра карап коеюн, бошоп кеттиби тартып коеюн деп. Бардыгы жакшы экен. Бир сыйра карап чыктым, бардыгы жакшы. Элестеткилем, мына кичине ашып калган 2 см. Мына трейлердин мындай шырынасы 8-6 да. Анан бул жүктүн шырынасы 9 экен. Ушунда 2 см-ден 2 жака чыгып калган. Ошон үчүн пермит жана уруксат кагаз алыш керек эле, мен алган жокмун. Ал $400 турат. Анан мен азыр Саус Дакотадан жаңы эле чыкканда Миннесотага кире бергенде вестейшн бар экен, ачык экен. Анан баягы припасы, вайпасы жок экен. Анан флажоктор жанып турган экен, ал жака киргизди, кирип таразага койгондо жүрөктөр дүкүлдөйт го, кокустан текшерип калып эле оверсайз экен, муну кана пермитиң барбы десе өлдү эле да. Кудай сактасын деп анан кийин өтүп кеттим. Азыр болсо Айовага киргенде 35-тики ачык экен. Көрө жатарбыз эми. Ага чейин дагы 1 сааттык жол бар. Азыр мына жерге токтоп бир сыйра чекин кылдым. Баары жакшы эле, Кудайга шүгүр келе атабыз. Ушундай достор, ушундай бир рисковый этти. Бул сары чал бизди давление сахар кыла турган болду го. Сары чал дөңгөлөктөрү мощный экен трактор. Сары чал ардеке кылып атат биздичи. Анда алып туруп алды. Мына жерге жетпей калды да, мынабычы, майка чейин. Өзү негизи жаппай койсом деле болот эле, бирок атай жаап койдум да, мен ошо мыналар билинбесин десем. Мына жагы бийик болгон үчүн асты кичине ачылып калды. Атак жакшы. Ушуна достор, бул рестерия. Жанагы трактор токтоп, эс алып, анан ал жерде ажаткана, бекер бунун бардыгычы. Мына жактарда стол стулдар бар, бешеткалар, отуруп, тамак ичип ушундай кетсең болот.
ушундай. Бизге дагы ушундайлар керек да, бизге дагы транспорт министрлери жолдун боюнда ушундайларды оор жүк ташуучу унаалардын шопурларына условия кылып бериш керек да. Себеби дегенде булар ушуну товардын бардыгы ушул оор жүк ташуучу унаалар ташып келет. Болбосо ким ташып келмей эле. Ушуна достор, видеонун акырына чейин көргөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Көптөн бери видеода тартпай калдым эле. Буюрса тез эле тартып турушка аракет кылып атам. Өзү негизи үйгө барып атам, эс алып атам, той болуп калды. Өткөндө бир инибиз үйлөнүп калды, ал жака барып тойго бардым. Бир досум жээнтек кылды, ал жака тойго бардым. Апам келген, үйгө барып эс алып калып атам деген сыяктуу. Ушуна достор, эми айта берсең сөз көп. Колдон келишинче тартып силер видеону көрүп, тастан басып, поддержкадан берип тургула. Шымит колуң силерге кызмат кылып атат. Кыргызстан алга. Ассаламу алейкум.